Ndabasuhuje abakunzi ba Jadotech official. Njye ni Jadotech, iyi ni telefone ifite mu biganza byanjye. Aka kanya tugiye kongera kureba kuri airdrop ya BWB yatanzwe na Satoshi. Nimba ejo video ya mbere wayibonye ukabasha kwinjira ugakanda kuri claim 50 million point, ufite amahirwe menshi kuko mu kanya saa 2 tujya gutangira gukora airdrop muri application ya Satoshi. Birakorwa bite? Reka tubirebere hamwe mu buryo bwihuse cyane. Tugiye kuza dufungure Satoshi. Iyi ni ya airdrop cyangwa se ya coin yatanzwe na Satoshi ku bufatanye na BWB. Nkuko bisanzwe, reka tumaze duce mu tangazo gatoya. Itangazo dore riri hano. Wowe nimba utarifungura nkuko nabivuze, nugera muri application yawe urasanga risa n'umuhondo. Nutarifungwa ko n'uwarifunguye ntabwo urasanga nabo rudasa n'umuhondo nkuko nanjye dasa n'umuhondo. Tuze turikandeho turangiza tuma turebe iyo announcement. Yes, icyo tugiye kuvugaho dore ni iki. Icyo tugiye kuvugaho ni iki. Hano bavuze ngo we are delighted to announce in collaboration with BitGet we are launching airdrop featuring 200,000 BWB point. Nubango hano ava ko kufatanye na BitGet wallet bagiye kuronshinga coin cyangwa se point yitwa BWB ingana na point 200,000. Bakaba barayironshinga dore ngibi barayironshinga ku tariki 25 uyu munsi. Ku tariki 25 dore ni ibi ibyo ndi kuvuga. Dore ngibi airdrop timeline. Yes, dore ni ibi. Yes, bavuze ko airdrop timeline izatangira ku tariki 25 uvuga uyu munsi. Ejo wari umunsi wo gukanda kuri ya link kugira ngo tube mu bihumbi 122 bigomba byemerewe bizemerewe ku mininga kuri iyo airdrop. Nabyo dore ngibi bavuze ko abantu bazayikoraho ari abantu 222 byonyine, mu gihe coin zo ari coin 200,000. Sorry gatoya. Sasa rero nguko nuko bimeze. Abantu 22 bazayimayininga. Noneho iyo coin kugira ngo imayiningwe bikaba bizatangira ku tariki 25 z'ukwezi kwa 3 2024 saa 12 za mu gitondo kuri UTC. Ubwo ni saa 2 zo mu Rwanda. Birangire ku tariki 29 n'ukwezi kumwe juste tuzati tunayibikuza byihuse cyane ku tariki 28 z'ukwezi kwa 4 ku saha ya saa 12 kuri UTC. Ubone kuri saa 2 zo mu Rwanda. Noneho airdrop highlight icyo batubwiye reward ni BWP nibyo bazajya baduha. Bakaba barakoze 200,000. Iyi application rero ni application y'amayobera. Application ya Satoshi, application y'amayobera na application y'amafaranga avamo hajya mwandi. Twariyemo kuwa utugiye kujyamo X ndetse n'iyi kuko X tuzayatangira kujya kuri 14 z'ukwezi kwa 4 kujya kuri 27 z'ukwezi kwa 4, mu gihe nayo ku tariki 28 tuzaba turi kugeza ukwezi kwa 4. Urumva ko na application zajya riduha amafaranga kandi amafaranga atubutse. Ikindi bavuze hano nacyo ngira ngo turebeho. Yes, dore ni iki. Ikindi bavuzeho ni iki. Ikindi bavuzeho ni iki. Na ibya uretse ko n'ubundi bidatandukanye cyane na bya bindi. Bavuze ngo mark your calendar
and be among the first to register. Nuvuga ngo marking kalenda yawe cyangwa se izi tariki zandike kuri kalendari yawe ubundi ube mu bambere ba registerinze. Yes, ngibyo ikindi bavuzeho n'ibyandi basubiyemo. Bavuze ko ibimagana byo batanze ya airdrop ikazakorerwa kuri Satoshi app. Bavuze ko airdrop izakorerwa kuri Satoshi app kufatanye na Bitget wallet. Ikindi maximum participant batubwiye ko ari ibihumbi 22. Timeline yo twayivuze ko ari ku tariki 25 z'ukwezi kwa 4 2024 kugera ku tariki 24 z'ukwezi kwa 4 2024 saa 2 zo mu Rwanda, saa 12 kuri UTC. Sawa rero, ndabakunda. Iyi video nagize ngo nongere mbasangize, ariko reka twinjire muri turebe noneho uburyo bizakorwa mbere ko wenda mbasezera komentere uko bizakorwa. Icyo nagusaba nimba utarakora subscribe ukakora subscribe, byababaje kubuza ukareba video nk'iyi ukakora subscribe, icyo gukora like cyangwa ukoreshe ya kugira ngo natwe udutere iyo nkunga. Reka tumere nk'abasubira inyuma gato rero turebe uko ibi bintu birakorwa. Nkigera hano rero, aha niho mining ikorerwa. Waba mining OX cyangwa waba mininze kowa, murabizi mining ikorerwa aha. Iyo utari wakora claim uraza ugakanda no kuri claim. Iyo ugakanda no kuri claim uba umininze. Iyo ugakanda aha kuri claim uba umininze. Reka mpite nabikora namaze claiming, kanongeye claiming ni iyi round imwe mfite, kandi nkibutsa ko bigeze kuri round 25 ubwo mining irahagarara. Ubu namaze ku mininga. Noneho kugira ngo ubashe guparticipa muri airdrop ya BWB cyangwa se waba uraza ukande hano kuri add project. Reka naho mpabereka, reka iyi video ngomba kuyikora nitonze kugira mu bibone nta kinyirukansa cyane. Uraza ukanda hano handitse add project, numara kuhakanda, ariko ibi bikazatangira gukorwa mu kanya saa 2. Ubu tuvugana hasigaye iminota 52 kuko ubu tuvugana turi saa 8 ubwo ni gukora iyi video. Uraza ukanda hano kuri add project rero, numara kana kuri add project uhakande utegereze connection bifunguke. Ategereza gato bifunguke connection yanjye hano ndi iri kugenda gake. Noneho nugera muno bahita bakohereza amaproje arimo atandukanye. Dore ngiyi project turi gukora ni iyi ya OX. Project turi gukoramo ni ya OX ariyo kugeza ubu igeze ku kigero cya 97% kuko isa naho igiye kurangira. Noneho dufitemo izindi project za launched, harimo test coin A, test coin B, test coin C. Nizo dufitemo, ariko izi ntabwo ziraba launched, ahubwo tugiye kwirebera uko turabona ya projet ya BWB. Uraza hano, kwibutsa gukora subscribe nyaboneka kugira ngo izi video ujye uzibona mu bambere. Uraza hano rero kuri kano kantu kari ka search kari hano, numara kujya kuri search ndahaberetse ni hariya kantu ku search kari hejuru cya recherche ku muntu ukoresha igifaransa. Uzuga kandeho, nubwo kandaho bahita kuzana kano kantu kameze nka rectangle, wandikemo coin ya BWB. Nurangiza uhite ukanda kuri search. Urahita ukanda hano kuri recherche cyangwa kuri search uhakande. Nyuma kuhakanda urategereza bifunguke. Ngaha aho twadukeneye kugera rero, wowe urahituza ubone coin ya BWP point.
iyi iri kumwe na Bitget. Murabibona neza ko iyi ni marike ya Bitget. None bahita bakubwira ko batanze airdrop ibihumbi 200. Batanze airdrop ibihumbi 200. Noneho kugeza ubu current status ntabwo iraba opened. Urabona ko itari yaba opened. Sasa rero isaha yo kuronshinga nigera turaza dukande muno hagati. Kwibutsa gukora subscribe nyaboneka kugira ngo uduhe umusanzo wawe. Turaza dukande muno hagati rero mu gihe turaba tumaze igihe cyo kwironshinga nikigera, turaza dukande muno hagati cyo gukora airdrop. Turaza dukande muno hagati, ntuma kandi muno hagati harazamo participate in airdrop. Sorry gato, izi message za WhatsApp ziba ziri kuza. Kandi participate in airdrop. Yes, noneho ubu urabona ko uku ni kwa kundi dusanzwe dutangira kumininga OX nimba ubyibuka. Turaza dukande hano, ariko nitubakanda batubwira ko tutari twatangira. Tubakanze turebe, batubwira ko tubafungura airdrop. Yes, murabona ko batubwiye current status. Batubwiye ko current status ngo project current status participation not available. No kuvuga ngo ntabwo irafunguka. Tuhita dukanda close. Irafunguka saa 2 ku saha yo mu Rwanda. Sawa rero, ndabakunda cyane. Nimba uri musha kuri iyi channel, ukakora subscribe. Iyi video niba ikunze uyihe like, kandi wibuke kuyikorera share. Uduhe igitekerezo muri comment, utubwire ibyo twahindura, kandi utubwire n'ibyo wumva byagufasha twagukoreraho video. Sawa, murakoze cyane, ndabakunda cyane. Yari Jado Tech 10 official. Ngende Jado Tech. Imana ibarinde.